frogs as you can. Make it ready within a cow the matopauti. Nikatawe so settle. Good job wonder na gundo kwa ngando. Yuki lukila kiboneki. Isuje tama. Uyu nene kwa niaba ya katama alamata ma. Waita wendi. Ti wendi. Wenda by the for your information, mutwa ndo kombea uyu noya. Mundu suwa kwata ne wakusu kwata. Akangutabye. Either wizi ndo ingi. So kwa au mingi wizi. Kwa mukupe mwasa. Wizi kwa loga atwa wani wa mamai. Or you by the way mundu mko atwa ukethia. Panza de kumisi kindu kingi. Ni wakoma nyina sindu sio ndania. Na we mundu mutwa o na ukwende. Tani ukethia we wa mani yo no teso Oja. No wa mani yani ona. Yes. I don't know by life challenge ya maisha tese. But now the issue is muno katika akala matro iwetene. Mama kwa dhabu na life nzio by the way. Niki. Yeah, no maisha mo me ananeza uko na mundu asomeje mwana akamina akateje mwana wake. Lakini no you na miaka 35. Ni wasia. 35 ni wasia. Kana ukesoma 20 years. Wewe na miaka 50. Mwana ageza kote yendeta mwana. Utafiti wasia ati. Utafiti wasia akala matro aniete na umela matro aniete. 90% yo maile yo dinsa motwana. Ibeti na ume umano inange ni wa boy ki ini ko bongo we twa ume mundu wa kudinza na ata boy kete myake sune mbigyo ikala mundu wa kudinza na ata boy kete the issue ne kana mutwano watene ni musio timo thogo mwenindi kwethe wa muya niwe tamani yo nthoku yaka toto nozi ya wena miaka 35 kana kambe nani ukulia kuna issue justice nina miaka 23 mpaka mundu omwe yes. Yes. Usuo mundu wa kuna ni wa ile kala nage. Ai na nizoma na maundu agende. Maundu mebalo ndo mama na wale na family. Ili mundu ndamboeka ndakuwa ukethia hii nukuwa wiboeka ni ili wandu mboeka ni kibetijangu. In fact unasindu ino mbingizia utinda mu ikoti miaka mingi haifai. Mwami no mama na twana hii. Yokulia hii. Just baiba no mundu ubikaka mboeka hii mukaka. Niso boeka hii kibeti wezi we katika marriage. Ndio sotwa ukoboeka ni mutwano wezi we katika marriage. Uwezi unless you na maundu ange we na moenda no by need museusu agumona ili usubia museusu kala na geneza no imusubia ili uwili na aume the same aume the same aume na mama aume special no tumo ni mama aume no problem aume maithina no my gati no di katika mutwano no di madikoni listen we kanisa je kwa madiko we na is street no di madikoni aume maithina aume ni mama subia aka na mume na right ya wake wao ibidinge Jasasi na nduka imo ndo nomwe cha dini cha madiko kewa mundu umo ngombao na ibetita we ambeka listen na mundu muka ile kutwa wanaria ni wane mundu umwe ate utambaya ate na tambaya but a man lakini mundu umenika magedho na mbesa na hivi wa ale ndo kwitha na ibeti mbingi anaweza kuwa na ukuli au mama ndana mboika na ng'ombe malenda naka yeah na maitwa aka makaete manda naka makadhea akama mo madete yokuli ile ume maasi ai tiba ninga mwana mathina ndwangi maenda na mboika na ng'ombe you cannot compare no ithi aka no ithi maenda na icho so kompea mundu ume na mundu muka katika maisha na basi visita wakacha katika family mundu ume yu kila kitu kana mundu ume ndesa ni mundu ume maybe wina kanisa ni pastor mundu kuthoko mwe wanga but now a man mundu ume wiona mali yake na thiwa nyendia ni wone kibeti kimwe na mwana wako toa kibeti kingi just as kilo na mimi ngakwatoneza no ngakwatoneza ndi katika that kind of ndi katika category yesu ya kutoa ibeti mbingi ndo usibali jawa ikiendo we mundu wakwitha musimamo na wako ta mundu lakini mundu mukandaili wone kumanda mundu umeongi ekanye naki afai kwanza ni nini tukwitha ikaisa si ndo ite sabune eka ngotapie panye mundu wane mundu umeomwe ai twende tukwitha na tofauti no kunisema zia yoba isobetu abana maisha ni mundu ume ni favored kiasi mundu muka aile kala na mzee aile kuyafea wa mundu mwe aka na umeshuka sema makosa alama tayamuka makatwayo ibeti menda kutwana mayo matwayo ibeti sio mayo mosi sio matwayo ibeti sio fresh nini tuika la bubu mwana nenyu weka la kuna mzee usiwa gumo wa mwendie wa ugengi ya kutwa ikala na agene wa nikindu kindo ni muno mundu muka
kumalukanza wa mutwano ikindu kinto ni mundu muka kumalukanza wa mutwano nani mwende ano mumale mundu ume ndaile kumaluka onake but nana kuya ni kutengemeana na muamuzi wa mundu wango but ni haibu nene kwa mundu muka kumanza wa mutwano na kwa mundu ume tia haibu kwa mundu ume tia haibu kwa mundu ume ni nagwa ni kutengemeana mundu ume wiba mundu ume ni mane au meme goma kitha lakini kwa mundu mukani aibu na hiyo tuona mundu mukathiwa ekana nyina musee wake nake wati ona kithe musee waku ni mulevi ona kithe musee waku pe maundu wika matema sio ikala nake ona in fact wale muboya ati na kitha ngunena no kwetikila na joma justice kana mbogora bi kindu kimwe baka ni nonga ma yes ekatwa mbekwitikala na kindu kimwe ati isu ene mila ndelu mundu mukawa mbenda na yesi okia kwa tuni mila akama machukwani tu imani kindu chambe ili tamba kuimana ili tutoka luchesata tuyobe tuchesana ile mundu mukolo kuthi maximum ngosia siana ni siana itatu siana ni tatu ngosia mundu mukolo yuko hivi mundu mukazi ubicha 50 years ile kasungwa active skididwa kindu chambe mila ya minye mundu muka okaka saidwa mundu mukawa atene azele busana nana 10 kindu chambe wasindi mundu mukana watilanga nyawo mao ona kibiti cha kwile cha minosia kida awu ya for some 2 years 4 years mundu ya rebute me lakini yutu siasa nile kana itatu kindu na mila ndio ya minye mundu muka ile mundu muko na mbi yobingwa medho na mino twaona nasia tina witu tunasia sia mundu ume oyuti kala de lambe medho umanete pe au membai banza asiopio kwe mzee wagwa kwe muhimu akaba tine komezi oyu akaba tine mena mbesa tia somu twetina mobisini nando ta justice mundu na kinge cha ndabu uko mugwato onezana leo bindu anyway yati mila niyo na favor mundu ome but you are not lucky nowadays sawa oyu mathinza nidi twileo bindu diet right tio vogu good diet idio ndete bindu itete idio ndete yani chitu she kile umene mo bindu ni ndete bindu kwa bethina issue la ya kuwe na ndikuwa hii issue la ipo katika mitwano ni kana mundu ume kende na family na mundu mukane nda umbe okay eta mundu ume no twanire ni ekale na muka wake eta mundu mukane mutwae ni woni musee wake lakini ningi issue sila sibone sia aka twine nayo no aka utano mwingi waka no weto kwethiwa ukwetio kuna mundu asu ukwati onegirizaji so the issue is mundu mukae kale kwake muzezu agwende thanda na mbeza endo thukume muzee umweje mbeza nina mundu mwe na mbeza hata umevozu na mbeza yokuthi ai muzee waku ndio kuna kindu nesa kaza ndi kumana na mundu wese maundwa yune tina netelete jao na ni waminio twa wai na wathe wai wendi kutwa ni kwikwata kwa tu kogoyela muzee waku ni kunenga mwana wako thinza muzee wako na kwandi munenga tiwa kuni unenge example ya mundu muka yukuwe mundu muka muzee waku ni kunenga mwanya wako thinza aye nanenga na kwandi unenga muzee wako mwana wako thinza nye muzee waku ni ukagwena ndo twaki bitikingi aume maininga wamiana mundu ume ni ukagwena ndo twaki bitikingi no ile yewa wetiwo baba kundi kuwete mundu tato mwete au mala kweno baba kundi kuwete mundu niwe kibeti chako cha indo baba kundi ete mundu lakini kwa nomba nenathi ngutianize nake na shagu baba kundi ete mundu lakini ni yaki ya mundu usu bandu bangi uzinekata wendo ete mundu muka ngutia nozu ndi nako nozo insamba maisha basonge okay na kuya hii akabate nei akabate tukiteza ukile moko tusiyogeani thank you yes